Kuhusu Kongo, masasi ni mingi sana Kongo. Na kuhusu yenye inatufanya sai tuko hapa mu komini ya Rugombo. Ni kuhusu vita niko Kongo. Ndio natumana tuko hapa kwa sai. Kuna M23, tunasikia kuna FRDC, tunasikia piko wazalendo. Unasema territory mnatoka yemo kama masasi ni mingi. Situation ya kule ni ba M23, ni wazalendo, ni ba FRDC biko hai. Manageki kule kupori. Wengine wakatupata gisi ya kuvuka, wengine wakakosa mwae ya kuvuka. Ndio. Maana tu kwa sababu tuliona tu boga masasi naanza alia kila mtu akakimbia marke yake. Sana wakati tulifika Burundi, gouvernement ya Bujumbura ilitupokea vizuri sana. Hello my people, hello everybody, bakunzi wacu wa FTV, comme vous allez avec MC de la neige, behind camera MC Gunda Shirwana. Tumekuja milimani sana, fasi kwenye wanaita Rugombo. Rugombo ni fasi tuliyopata habari kama ndugu zetu wa Kongomani walifikia huku, ni wakimbizi wengi wako wanakuja huku Rugombo, bako wanafikia makamba bamoya bangiye nafikia mashitingi, lakini leo tushapata gisi ya kuoji badogo sana ili tuweze kuongea nao. Mtatufuatilia mko wengi juu ni wengi mtazama ku FTV Desa 56. Mimi MC Dinesh ndio nilifika Chibitoke cha Rugombo ili tuweze kuoji bamoya ndugu yangu bakimbizi kutoka Kongo. Tujue tuongeshi tuoji maneno mawili au matatu, tujue kule Kongo situation iko hai, kule Kongo wajua nini watu wako wengi wako wanakimbia wanatoka Kongo na kwetu Burundi, biko gouvernement ya Burundi imewapokea hii eske wamefula, na si pia tunaumia, na vita sio kitu kizuri kwa waraia wote wapendagi vita, lakini kila kitu kinakuaga kwa neema ya Mungu. Acha tuoji wa moyo wawili tujue gisi vitu viko. Yes, kama nilivyosema tuko pamoja na ndugu zetu kutoka Kongo. Jambo kaka. Jambo sana. Uko bien? Ndio. Unaweza tutambulisha ndugu watazamaji wako na kutazama kwenye FTV, wewe ni nani, jina lako ni nani na unaishi wapi? Kwa majina naitwa kwa jina la Dr. Papi. Unaweza ongeza ka sauti. Kwa majina naitwa kwa jina la Dr. Papi, niko Mkongomani. Ndio. Natokea mu groupement ya Itara Luvungi. Donc mu territoire ya nani ya Uvira. Territoire ya Uvira. Mwingine kaka pembeni yako, na unaweza jipresenter, jina ni nani na unatokea wapi? Okay, merci. Kwa majina naitwa Inosaja. Na wewe wote tunatokea tu mfasi moja, tuko bajirani. Okay. Niko na pamoja na Mary hapo. Mary, ni mtoto wako? Ndio. Unaweza tupresenter na jina lako na kwenye unaishi, territoire unatoka hemo? Jina langu naitwa Riziki Eveline. Natokea mu territoire Uvira. Mtema Itara. Sogeza mikrofoni tuweze kuoji kidogo. Nimeona mnafika sasa hivi. Mnatoka Kongo leo umefika Burundi leo au biko hai? Huko mmoja walifika tangu juzi. Ndio. Na wengine walifika jana, wengine walifika leo. Sasa vile si hapa tulifika tangu juzi. Sogeza mikro. Sogeza. Sisi tulifika tangu juzi tukalala kule mabigobe kule. Mulia mabigobe? Ndio. Okay. Wakati mlifika ku Burundi, gouvernement ya Burundi ilipokea hai? Unaweza msaidia kujibu hiyo? Nashukuru sana. Wakati tulifika Burundi, gouvernement ya Bujumbura ilitupokea vizuri sana. Tulitoka kunyumba ilikuwa samedi, na hiyo samedi tulifika mu Rugombo. Na wakati tulipofika mu Rugombo alituambia tusifike mu Rugombo tu ya kuzururu, akatambia tufike mu komine ya mu Rugombo, na komine ya Rugombo ilitupokea vizuri sana, nashukuru kabisa. Sasa umesema kama mtoka Kongo kule samedi. Kongo kule napo biko hai, vita iko hai kule. Kuna watu bakongomani barafiki zenu bako wanatutizama, bako Amerika, bako state, bako zingine fasi fulani, wanaweza saidia wenzao au sisi wakuku kwetu Burundi tunaweza wasaidia, tunasaidizana. Kule Kongo biko hai. Kuhusu Kongo, masasi ni mingi sana Kongo. Na kuhusu yenye inatufanya sai tuko hapa mu komini ya Rugombo. Ni kuhusu vita niko Kongo. Ndio natumana tuko hapa kwa sai. Na wakati tulipovuka Kongo kuingia Burundi, ni masasi ndio tukimbiza. Ndio. Ndio. Sasa kule nikikutizama naona uko kingali jeune. Uko na bazazi yako nao bako sehemu za wapi biko hai? Wazazi wangu nimeishi nao tu hapa kwa sai Rugombo.
Bazazi wako mko pamoja huko? Tuko pamoja nao. Ndio. Huyu naye ni mdogo yako au ni jirani yako kule kule? Huyu ni rafiki yangu, tulitokea naye quartier moja. Natokea quartier maana yeye. Tunaweza ongea na wewe. Situation ya kule uliona hai? Lakini kule vitu ni matata. Ni hatari sana. Manake vitu havichangi, ni mbaya sana. Ukisema vitu ni hatari sana, sisi tukikuwa huko tunasikia kuna M23, tunasikia kuna FRDC, tunasikia piko wazalendo. Unasema territory mnatoka yemo kama Masasi ni mengi. Situation ya kule ni ba M23, ni wazalendo, ni ba FRDC biko hai. Manake kiufupi wale wote wenye unasema biko, lakini kutoka sie kule tulitoka kule kupitia boga kuona gisi basoda bo peke bako na kimbia vita kutokea Goma. Basoda ya gouvernement ya Kongo banani ba FRDC. Ndio. Ndio bako na kimbia kutokea Goma, Bukavu, bako na kimbia ngambo za huko Uvira. Sasa Masasi yenye iko sai yenye iko nagombana yenye iko napigana sai ni ba soda ya FRDC na bazalendo. Juu se kutoka yetu kule Kongo, tulitoka Kongo tuyaona M23 ni banani, juu atuyabaona na macho tuye M23 ni. Mnabasikiaga hivyo? Tunabasikia lakini hatuyawahi kubaona. Acha niongee na dadangu hapo. Dadangu, kule batu bengi bako wanaishi hai benye bako kule. Kuna benye mliachaka kule au mlisha kuya mwe wote ku Burundi biko hai? Kama walibakia kule kupori. Wengine wakapata gisi ya kuvuka, wengine wakakosa mwae ya kuvuka. Ndio. Maana tu kwa sasa tunaenda tu boga Masasi naanza alia kila mtu akakimbia mark yake. Kila mtu akakimbia ngambo yake. Unasema kuna wenye walikosa gisi ya kuvuka. Bali bakatalia bakifika ku frontiere yao. Hapana. Ni mwaetu ya kutoka sasa tu Masasi kuna zalia vile wamama wakatawanyika bakaenda mangambo yao. Wengine wakapata mwae ya kuvuka na piko wale wenye walikuwa wanakosa gisi ya kuvuka juu ya franga wanabakilia tu kule kwanza. Ni kipi mnaweza omba watu bako na tusizama kwa sasa au gouvernement ya Burundi? Tunaweza lomba amani. Tunaweza lomba kwa sababu tusaidie juu vile vitu viishi. Sasa huku kwenye mshapata fasi ya kufikia, washawapokea, mshapata gisi mtajiarrange mpate chakula biko hai? Huku kabisa tunashukuru. Gisi tulibana tupokea kwanza hivi tunashukuru. Muendelee tu kutusaidia. Ndio. Kaka, ni kipi unaweza omba na wewe watu wako watutizama kwa sasa ili kama ni wenye wanaweza saidia wapashe kuwasaidia? Kitu kitaweza lomba watusaidie kwanza, jua tuyajua hali ya kule jinsi iko sai. Atuyote rudia siku gani? Naweza omba gouvernement ya Burundi tusaidie kabisa. Juu sai jinsi tuko na lala nje. Kwa hiyo tuko sai ni mtere. Tuko katikati mtere. Tuko na lala mtere, hakuna drape, hakuna nini. Maana yake tuko na lala tu mtere pale. Mvuli kinyesha na tupigia pale. Kula kwa shida. Chakula bako napiga ni chakula ya kusaidia watoto wadogo na watu ya mimba. Sasa vile shie watu wenye tushakuwa watu waziba bako na nguvu kidogo. Ndio. Tuko na jeranje. Sasa utajeranje namna gani? Si huko hatuna kazi. Hatuna chochote juu Burundi hatuijui kwanza, tutatembelea wapi, tutatafutia wapi? Maana yake ni kusumbuka tu, hali ingali tu ile. Tulipona vita ya Kongo lakini hapa na huko vimwa vingi ingali nakosa sasa vile njali tatuwie huko. Ndio. Ndugu yangu, ili tuweze kumaliza kipindi chetu, ulisema kama mliingia mzuri kufika huko kwetu Burundi. Ni nani waliwasaidia kutoka ku frontier kufika huko Rugombo? Kutoka ku frontier mpaka Rugombo. Kwa gisi najua wale tusaidia ni gouvernement ya Burundi. Okay. Ile tusaidie. Shukrani sana. Nashukuru kwa maneno mawili ama matatu tunamaliza kuongea na mwe. Okay. Nadhani Mungu atawasaidia na tutaendelea kuwa sawa na sisi pia tutasaidia chenye tutapata na karibu tena kwetu Burundi. Ndio, asante. Asante sana. Yes, bakunzi wetu wa FTV, ndugu watazamaji wote mko mtazama kwa channel yetu ya FTV. Hawa ni bakimbizi kutoka Kongo, tushawapokea kwetu Burundi na walifikia Rugombo ili waweze kutazama kama wanaweza pata nafasi ya amani. Tunashukuru sana mwe wote mko mtazama. Tulifika Rugombo ni FTV, ni MC Delanege na Windows ili tuweze kujua habari za watu wa huku. Asanteni sana.